الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na muha kama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo hadyaman na to ini amuin waktu parsukuan sin guru na to mudliya dimihil kato taniyo panumtuman atau patumtum serta pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na waktu ini yari na kita niyo halauman sin bulan haji, karena in bulan haji long ta ini tumagna siya rin bulan Syawal sampai pa Dzulqa'dah sampai pa hangku adlaw sin bulan haji. Manjari waktu ini in guru na to kalasahan amoy in biya mga magdilay ka to taniyo dimihil pengajian tungod pakalabyahan sin hangku adlaw panagnaan sin bulan haji insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ilhin ko kaniya in waktu ini Khairun narqain dengan Syekh Sabir Umar wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah ta'ala basyira wa nadhira wa sirajan munira lin-nasi kaffah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat-tabi'in wat-tabi'it tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ng mga agama Islam, alhamdulillah, inayari na isab kita niyo nakapabak hamoin tiranan sin TV ini, Islam TV. Dari puasin pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala na in kita manusia hati niya subetud amuin bonalan in hikmat sin pagpapanjari sin Allah ta'ala katutaniyo halugay sin kabuhin nato sin humihinang naman kita sin hinang marayaw iban mga ibadat amo impiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian natin niya inhinang ini marayaw na wayroon tinya tubtuban niya tamugtub sadza apabila mo'y nakita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadena sa papiyaon in hinang si Muslim timutunay sa zasin ginis babarapa din ang mga ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala halugay sin kabuhin niya. Bialong ta 5 waktu tiyatunay niya marayaw. Doon na waktu niya halom sin hang karum iban hang kaadlaw. Damikyan natin niya tiyap-tiyap ang kapito on na isab amo na in adlaw Jumat. Subay magmut-mutod kita amo in makahadir kita. Namikyan natin niya hatip-tip ang katahon on isa pang kabulan amo in pag-ibadat sin kita niyo amo na in pagpuasa bulan Ramadan al-Mubarak hatip-tip tahon. Namikyan natin niya hapuasin amo in Ramadan niya on na isa amo in sunna halong sin bulan Syawal amo na in mamuasa kita sin unong adlaw. Namikyan natin niya ang pandoon natin niya mga sunna tiap-tiap ang kapito on doon 2 adlaw amo in sunnat tay sab amo in puasahan bialong ta adlaw sin Isnin iban adlaw Khamis hatip-tip kuan biya natin niya ang kapito. Namikyan natin niya tip-tip bulan ni Sabat on day sab doon natin niya piangdaakan kato amo in mamuasa kita niyo 2 adlaw amo in yanganan siya Ayyamul Bid. Hapuas day na yaon nayari na isab kita ha Zulhijjah atin niya insyaallah ta'ala impanagnaan sin Zulhijjah ini Khamis ini susungon insyaallah ta'ala. Khamis na matangin Khamis ini ikaysa simulan Zulhijjah. Na damikyan long ta amo indiha ini na subetud hatin niya patawuran si manusia inhinang niya marayaw halom niya sabab doon hatin niya dihilan sin Allah ta'ala amo in kabul atawa ka
tay maunin ibadat ta dun halom sin amuin bulan iun. Amuin nasabot yawn, amuin panagnaan, amuin ikahampusin, amuin bulan Dzulhijjah ini. Dahil ang mga kalabihan niya nasabot sin Allah Ta'ala amuin halom Quran mulia. Noon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Hajj long niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Nah dia ini artinya impiagian dia ini long niya amuin nanumtum sila fa Allah Subhanahu wa Ta'ala doon ha mga adlaw amuin tartanto. Unin adlaw tartanto yaun amunain adlaw amuin ikais din ha ikaisa kasubangan si Dzulhijjah sampai pada magpak na ikahampu kasubangan. Demikian artinya dia baita pa atawag ka amuin dia baita pan sin Allah Ta'ala ha suratul Fajr siapahan sin Allah Ta'ala in mga doom yan artinya doom sin amuin hampu adlaw yan. Amuin ikahampu panagnaan sin Dzulhijjah. Sin Allah Ta'ala wal fajri wa layalin ashar. Siapahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In layalin ashar amuin mga dum hampu amo na in dum sin Dzulhijjah din na panagnaan kasubangan sampai pa amuin ikahampu imana ni amuin na magpak na pa dum sin Idil Adha. Nah dia ini mga palangungan ng mga agama Islam in amuy at mga ayatan amuin na maita sinamuin kalabihan sin hampu adloyan ibang kamulyaan niya pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadis amuin na maita hamanunjuki sin karayawan sin yaun. Muna hadis panagnaan din kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sablato namung siya namung in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ma min ayyami al-amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu Abu Daud. Di sini namaita sinamuin kalabihan sin amuin duman atau kahampu kasubangan atau kampu adlaw din na panagnaan sin Dzulhijjah bulan Haji. Lo sin Rasulullah long niya way na long niya lamabi in kahalgaan niya mga adlaw amo in ipaghinang sinhinang marayaw puas ataw kalabi kabayaan sin Allah Ta'ala in hinang dunalom niya puas din ha mga adlaw ini ay mana niya amo in ikahampu ha bulan Dzulhijjah panagnaan. Imana umitong ko din si panagnaan sampai pa ikahampu biyan. Na yan pinakamahal gayaon hadarat sin Allah Ta'ala in mga adlaw yan ibandum niya. Lo si mga sahaba ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Bisalong niya ipag-jihad dilong niya makasibo in lakusin pahala ha mga ruman niyaon mga adlawan niyaon sin nagigihad long ni hadan sin Allah Ta'ala. Lawan sin Rasulullah kanila walal jihadu fi sabilillah. Di long ni makasibulong niya impahala sin amo inhinang doon ang mga ruman yaon hagihada fi sabilillah. Malengkan imakasibo roon hambuk usog gimuwa siya din hahula niya ibang mga pakukos niya ibang pangalta niya sampai way na nakabalik kakatan pakukos niya at tawa ka mga alta niya na uus niya kaya balang giharan sin Allah Ta'ala sampai pain siya na syahid siya. Naamurad ti magsibo siya, makasibo pahala si mga ruman yan.
Ini kedua hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya sabda sin Rasul sallam. Long niya innal ashra ashrul adha wal witr yawm arafa wa shaf' yawm an-nahr. In kebaita amo in dulong niya suratul fajr yaun wal fajr wal layalin ashr wa shaf' wal watr. Kebaita roon. Na inamon ashr pegyan doon. Na amo na in adlaw amo in pagkurban. Adlaw pagkurban. Biyabaita si Rasul sallam. In witr doon amo na in adlaw Arafah. Adlaw Arafah. In syafa' doon amo na in adlaw amo in naraak kaw mag-asag ko harugo sin kambing atawa ka unta atawa ka sapi biyayan. Imana niya adlaw puasin sambayang haylaya amo na ipagkurban. Namikyan sabda si Rasul sallam hadis na ikatu ma min ayamin afdala inda Allah min ayami ashar dhil-hijjah. Way na long niya pinakamahal nga mga adlaw, pinakalabi marayo pahadarat sin Allah Ta'ala din na mga adlaw amuralong niya in mga adlaw sin hampu adlaw din na bulan Dhul-Hijjah panagnaan. Losin, mga sahaba, nung niya Rasulullah, huna afdal, hati na mo yati pinakalabi marayolong ni atawa ka, umitong kita long ni haamuin pag lutuharan sin Allah Ta'ala. Nalong niya di makasibulong niya yung mga kuwan niya. Namikyan, bibayta niya pa, dugay na hadis niya long niya, ma min amalin azka inda Allah wa la a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Qila wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Biara hadis ito na kauna. Way na long niya pinakalabi marayaw. Fa Allah Ta'ala kato ka pinakalabi amuin dakula impahala niya kakahinang si manus ya sinhinang marayaw pahadarat sin Allah Ta'ala amurain mga adlaw amuin hampu panagnaan hampu kasubangan panagnaan sin bulan sin Dhul-Hijjah. Nadena sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam na magmut-mutod intip-tip hambu katutan niyo amuin makapalag po niya yung mga ruman yan sin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung mga karayawan yaon tartanto sa doon haden ha ikaysa kasubangan sin amo in Dhul-Hijjah lamatun na paamuin ikahampu kasubangan yaon tinya 1, 2, 4 sampai pa ikahampu yaon. Ikaysa doon natin niya in Allah subhanahu wa ta'ala siyapahan niya halong kitab niya. Ang nabasa na to kay na ayatan wal fajr wal layalin ashr. Siyapahan niya in amuin di sapahan sin Allah Ta'ala in mga ruman yan mamakan landu mahal ga pahadarat niya in ibadat sin ipon niya halom sin ruman yan. Namikyan bibay nyanganan sin Allah Ta'ala iniyaw na long niya amuin ayaman ma'lumat. Hati niya mga adlaw amuin kuan hati niya amuin tartanto in amuin kuan imana ni hati niya amuin matampal atawa ka amuin mga adlaw amuin tanto in hinang doon natin niya malago yung pahala niya. Adena sa mapyaon no sin Allah Ta'ala wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hindi na mga sipatin sila, ipon sin Allah Ta'ala, na manumtum sila fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon na mga adlaw yan. Imana niya palagkuun nila to, lagkuun nila si pag-ibadat fa Allah Ta'ala, yung mga adlaw yan. Ini kato niya, amuin, kakahinang tadihain, hinang marayaw, al-amalu salihah, fi hadhihi al-ayyam, ahabbu ila Allah Ta'ala, fi ghayriha. Tinay mga hinang doon na lomsin hampu adlaw yan na labi kabayaan sin Allah Ta'ala den sin dugeng kaniya biya. Adena sa papyaon
Nanon siya sallam nang ma min ayamin a'zamu 'inda Allah wa la habba ilayhi al-amal fihin min hadhihi al-ayam al-ashr fa'akthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid. Nanon siya sallam winalong niya mga adlaw pinakalabi dakula pahadarat sin Allah Ta'ala ibalabi kabayaan niya in kakahinang dun halom niya amo impuas din na adlaw ini amo in ikahampu kasubangan at tawag ka din ha panagnaan amo hampu adlaw din ha panagnaan sin Zulhijjah. Alam siya salama din sa mapiaw na faaksiru fihin na minat takbir patawran niyo tuod in takbir niyo dun ha mga room yan. Patawran ni takbir niyo iban tahlil niyo. Takbir Allahu Akbar, in tahlil la ilaha illallah. Demikian at tinatahmid alhamdulillah nadakin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ondo nalom niya amo in yawm at-tarwiyah, imana niya ikawalu kasubangan sin Zulhijjah tumagna doon in kakahinang sin amo in rukun ikalima sin agama Islam. Tumagna doon na yawm at-tarwiyah yaon. Tinya magsulog na habadyo niya in mga tao maihram nila amo in uminot-inot na sila madto sila pa amo in Arafah. Namikyan namon ika lima niya doon in adlaw Arafah. Ni adlaw Arafah yaon na on mataud kalabihan niya. Ikaysa na yawmu maghfiratu dhunub adlaw amo in pag-ampuna dusa si manusia ampunan sin Allah Ta'ala wa yawmal itqi minan nar iban adlaw ipagmahardika sin Allah Ta'ala in manusia den hal apoy narka jahannam. So pamakya lulukis hati na insiya lamun siya den mga tao narka hawak to nagtobat siya doon himihinang siya sinhinang marayaw na maig ilistahan singan niya din ato narka makakadto siya pa mo ilistahan sinto surga niya. Na din sa mapiaon mga palangungan ng mga haagam Islam ayaw na to sayangan in mga waktu yan. Namikyan adlaw amo in pagbansag sin manusia adlaw yan. Hadis sin Rasul sallam long niya ma min yawmin aktsaru min ayyutika Allahu azza wa jal fa 'abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Wa yanalong niya adlaw pinakamatao din amo in imhardika sin Allah Ta'ala din na apinar ka jahannam din ang mga ipon niya amo in puasin adlaw Arafah. Sabnato rin Allah Ta'ala samuk siya doon ang mga tao yaon. Mahuli, tawagan niya in kamalaikatan niya in agi niya, unulong na yung kakahinang si mga tao yaon. Parahal kay nga tanda sin Allah Ta'ala. Sa ula-ula amo ipagbangsag niya, in mga mano siya yaon, hayaon na Arafah karna sin pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakamalaikatan niya. Namikyan natin niya, doon natin niya, doon amuin, pagtipon si mano siya, katan naghaji, mong paamuin, Muzdalifah. Amuin, migna sila hapwasin asar din ha Arafah, magparum sila doon ha Muzdalifah. Na pinakamalag ko raisab inamuin niya ang karayawan niya. Iba niya undamikya natin niya doon madoha tamo in kuan niya natin niya Zulhijjah in kaparduan sin haji. Di man jari magnik haji kaw ha dukain bulan. Subay doon ha sumabo ha kuan niya hangkanin Arafah bang imano siya nagnik haji. Hadis siya makakadto pa Arafah atau kadin niya naabutan in Arafah na di na mabilang siya naka paghaji siya sa Bapabila di matang siya sin adlaw Arafah sampai nakakatu siya pa bud Arafah na mabilang siya nakahaji siya biyan. Hangkalo siya salam al-hajju al-Arafah hati niya. Makna sin hadis niya.
In paghadjilong ni amo na in kakumplituan ni amo in kasampuran ni bang makakaong ko pa Arafa hawak to sin amo in pag atawa ka ikasiyam kasubangan sin Zulhijjah yaon. Na doon na yaon mga palangungan na maaga ma Islam. Ha Arafa yaon na adlo Arafa sunnat na isab in mamuasa imbiya kato amo in wala siya nakakadto pa Makkah yaon. Sunat kato mamuasa kita niyo adlo Arafa. Ikasiyam kasubangan sin Zulhijjah. Uno in makawana tudun karayawan. Hadisin Rasulullah long niya sawmu yawmu Arafa tukaffiru ad-dhunub madiyah wal baqiyah. Hati niya impagpuasa hang kadlaw sa dayon amo ini kasiyam kasubangan sin Zulhijjah imana ni adlaw Arafa na ampunan sin Allah Ta'ala indusata amo in nakaunahang katahon iban hasusungon hang katahon bali 2 tahon. Sa indusa doon natin ampunan sin Allah Ta'ala amo in mga dusa asibi baken dusa dakula sabab indusa dakula na magkagunahan siya hapagtobat. Magkagunahan na pagtobat indusa na po. Nadina sa mapiyaon mga palangungan na mga agama Islam na ayaw tud amuin lepasan si mano siya in mga waktu yan. Supaya madohat nila sa rayaw-rayaw amuin. Pahala. Impangasungurya ini uno na malong ne in hinangan piyang daakan sin Allah Ta'ala ha mga adlaw yaon hinangan. Hinangan si mano siya. Namuna doon natin niya patawaran si mano siya yung pagzikir fa Allah Ta'ala. Iban pagpangayo, pagdua fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban pagbasaha Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patawaran si mano siya. Nung sin Allah wa yadhkuru ismallahi fi ayami ma'lumat. Mga sifat si mga bariman hati niya manamtum sila fa Allah Ta'ala magzikir sila fa Allah Ta'ala doon ang mga adlaw yan tinadin ha ikaysa kasubangan sampai pa ikam o kasubangan sin bulan Zulhijjah. Demikian hati niya in dapat hinangan si mano siya doon ang mga adlaw yan atau karuman yan na sumay patawaran nila ni sambayang nila mga sunat. Patawaran nila ni hinang amuin ikasuk nila patuhan nila Rabbul Alamin. Sa amuya uning kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin makasuk kita matukani. Biya hadis yang daakan tur sin Rasulullah dengan Abdullah bin Jabir. Long niya قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها قولا وعملا. Tinya yang dak akan tud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in magpataud doon hay mumungan iban hinang marayaw. Tinya maksud sini mumungan din diha ini amo in magzikir fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian amuk sahaba na nga sugo. Long niya uno long niya dapat hinangang Qur'an. Alon sinasalam kaniya, alayka bikasrati sujudi lillah. Subay patawaran mo to rin pagsujud mo fa Allah Ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Sebab hakahaba kolong niya sumujud fa Allah Subhanahu wa Ta'ala na angkatan sin Allah Ta'ala in darajat mo. Iban igang kay mo in dusa amo in nahinang. Imana niya papasan sin Allah Ta'ala in dusa nahinang. Namikyan amo in hapwasin Idil Fitri Idil Adha sambayang haylaya na sumumbay ha kurban. Sebab yang daakan inamo in magsumbay ha kurban ha waktu yan. Hatakarruba biha amo in lillahi azza wa jal. Tinia amo in supaya kita makasukmad to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon na adlaw sinamo haylaya sampai patu adlaw puas ni amo in yanganan sin ayamut tashrik. Ganyan.
Di na mga hayop long ta, kambing, atau ka sapi, atau ka unta. Demikian natin niya, waktu ya, al-iksaru minas sadaqatil madiyati wal ma'nawi. Suway patawron si manusia in pagsadaka niya. Simura in alta, iban ang uno-uno din ang mga ikasarakan niya biyayan. Doon na ka in alta, doon na ka in mga kapanyapan uno-uno biyayan. Hapara agama. Sabot sin Allah Ta'ala in pagkaragyaan niya o natin niya. Suway in hinang kita siniyaon, hakar na sin, amuin, at takarrubu ilallahi azza wa jalla. Supaya kita makasukman to patuhan ta Rabbul Alamin. Ibtigha al-ajr wa thawabi min. Hati niya karna supaya ta madoh dito tumbasan din Allah Ta'ala. Pahala. Ang tariqil badl wal ata wal ihsani lil akhirin. Hati niya amuin, magmura kita, magpangdihil kita, ibang magmarayaw kita mga tao biyayan. Sin Allah Ta'ala, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Imano siya amuin magpautang pa Allah Ta'ala sin utang marayaw nalipatan sin Allah Ta'ala kaniya tumbas sinamuin na hinang nayaong karayawan iban on tutumbasan para kaniya mulya din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi na sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam. Tiniya, inya natin ipagpakusog sin parsumpatan sin society. Muslim pa Muslim. Sube amuin natin niya kita untayin hal si mga tao mga fukara, ibang mga miskin, hisyo naman yung mga tao kulang kabus tuod, biyayan. Iban hisyo na yung mga tao masipitin hal nila, biyayan. Iban hisyo na waliyatama, hisyo na din kanilang yung mga anak ilo. Tinyawe na ama niya, ataw kawe ama iban inabiyaya. Ataw ka mo yung mga kabataan mo yung piyapasaran na si maas nila. Namikya wal muhtajin, iban amo yung mga tao magkagunahan tuod biyaya. Wasud da hajatihin. Hati niya, tampanan mo amuin, kasimpitan nila niya. Bang-on biya mga labi-labihan din ang mga risky mo biyayan. Sabab ina mo in pagpanaraka at katihabaan sinumuro at niya makajari sa gawa in pinakamalag ko yung pahala niya doon amo in ashr al-awakhir at tawaka al-ashr al-awwal sin amo in Zulhijjah biyayan. Day na panagnaan sin ikaysa kasubangan lamaton na paamo in ikahampu kasubangan niya. Namikyan natin niya, biyara nasabot na ito kayo na yan to amuin, mamuasaha amuin, adlo Arafa. Naasubuin Rasulullah law niya, law sinangasubo, uno law niya ingguna, makawata law niya pagpuasa, adlo Arafa. Apabila kita law niya, yari kita hula, wala kita nagnikhaji. Inggawag ka niya sin Rasulullah law niya, faqal, yukaffiru sana al-madiya wal-baqiya. Ampunan sin Allah Ta'ala indusa mo ang katahon 5 bay, iban ang katahon susumo. Ang kadlaw ra ko mamuasa, nawayroon lamabiin lagpusin karayawan. Ampunan sin Allah Ta'ala indusa mo, amo inang katahon 5 bay, sampai pa amo in susumo ng katahon. Sa ini mga palangungan ng mga agama Islam, amo in mga dusa, amo in asibi, bagkan dusa dakula. Sa pinda dusa dakula na magkagunahan siya sin pagtawat biyayan. Namikyan amo in duman sinamo in nasabot yaon hati niya walayalin ashar na subay patawron si mano siya qiyamul layl niya. Hati niya amo in tahajjud niya sa piyang daakan tul sin Rasulullah. Subay parihalaon niya un. Sa pagkalong tahangkap yang daakan sin Rasulullah amo in wajib inukuman niya sunnah muakkada. Halon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Siya sanglit sin Allah Ta'ala. Yung mga manusia amo in apabila lumindom na atawa ka amo in doom na di na sila humali sin
sugyuran nila fa Allah Ta'ala, ibang pagtindag nila karena si pag-ibadat nila. Na di na sabab yaon, mga palangungan ng mga agama Islam, na apabila mahinang tayaon, napatawuron ta, mangayo kita kalabihan din Allah Ta'ala, ha mga adlaw ataw ka mga dunya. Hapuasin sambayang musunat yan, ang mangindo ako fa Allah Ta'ala, sin amuin, uno-uno na kabayaan mo din ang mga karayawan pangayon mo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan natin niya, din ang mga malaking pahala habulan Zulhijjah na ito ni atawa kaamuin magumra kita upaman niya. Hangka ni mga maghadjiyaon, manghati-hati niya, di matengkaw pa Makkah. Sin amuin, aum palong ta amuin tayin mo biyayan, hati niya bakang palong ta ikawalo kasubangan sin Zulhijjah na magumra na ko muna biyayan. Semulong kau, sin ihram mo yaon, hakar na sin amuin, pag umrah, bakang pahadji biyayan. So, na ikasiyam, ikawalo kasubangan sin Zulhijjah, ang pagkasumulog, sin amuin ihram mo para inya itong paghadji. Na namuyan timpigyan amuin tamatto. Amuyan tin sa lingkat-lingkat paghadji, magumra na ko muna, pag-ubos yan tumuhugon mo in amuin mga ihram mo yaon, hapag datang sin ikawalo kasubangan, ang pagko hati sumulog na isab inya itong maghadji na ko. Namuyan tin sa lingkat-lingkat. Nasa pamalong taapiki amuin di matangko doon na Makkah yaon. Na in paghadji mo hati niya, kiran. Imana sing kiran yaon na kunan mo na sa zabihayan. Hati niya inkwan mo yaon. Kiran. Kunan mo na bihayanin paghadji mo. Hati niya, sumulog ko sinihram mo, inyat mo roon hati niya, umrah iban hadji. Hati niya mag-agad na hambuk kakahinang mo, bali mahinang mo in umrah iban hadji yaon. Nadamik ka natin na so pamalong ta, di matang na ko sinamulit na yaw natin niya biya mga Arafah na adlaw sin Arafah. Na ifrada ko man ni haji mo atin ni haji, di na ko makapagumra. Na pabilalong ta amuin, tamatto, hati niya umra iban haji, nagumra ko, ubos ang pako naghaji, atawa ka kira natin niya nag-agad inyat mo umra iban haji, na subay duain kurban mo, hati niya kaysa kurban sin umrah ibang kurban sin hadi, kurban sin paghaji mo biyayan. Namikyan din ang mga malagko impahala amuin, kung ano na amuin, Lo sallam tungod sin pag-umrah, al-umrah to ilal umrah kafaratu lima bainahuma. In pag-umrah, lamatong pa ikadua pag-umrah na kiparatan in dusa mga haut niya. Namikyan sunnat amuin, mamisita ko pa Masjidin Nabawi, Madinatul Munawwar. Yan din ang mga hinang marayaw. Din ang mga hinang sunnat ha Muslim. On pahala dakula. Yan. Ang pabilalong niya, hati niya insambayang mo doon ha Masjidin Nabawi, nalabi marayaw din sin hangibu sambayang, harugain ka niya masjid. Malingkan Masjidil Haram, mas dakula in amuin pahala niya. Biyayan. Hadis yung salam, lang niya salatu fi masjidi hada khairun min alfi sala fi ghairihi min al-masajid illa al-masjid al-haram. Dahil na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, hiisyo hati niya yaon siya Madina. At tawa ka naghaji siya hati niya, ayaw niya lupasan ng karayawan yan. Hambuk sa sambayang Masjidin Nabawi, kemuntra impahala niya hangibu sambayang habakan Masjidin Nabawi. Malingkan ni Masjidil Haram na mas malagko impahala doon. Namikyan hati niya, imano si hati niya. Habulan ini, subay patawuran si mano siya pagtubat pa Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa piyang daakan, hati niya mag-usos kau, mangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namig ko din na dusa na hinang mo, iba maasiyat, magtubat na ko pa Allah Ta'ala, hasupaya mo madohat, inamuit, karayawan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haparmasin Allah Ta'ala, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pagtubat kamu, fa Allah Subhanahu wa Ta'ala kataniyo.
ukang mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan kaniyo, magparuntungan ka. Di na sabab yaon, mga palangungan na mga agama Islam. In pagtobat ini, bunal tunat niya pagtobat, di na ko magbalik sinhinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaampon sin dusa mo. Iban ikasod mo halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, halas sinamuin, kung apabila long ta nagluto kita sinamuin, hampu adlaw ini, panagnaan sin Ramadan, panagnaan sin Zulhijjah, amon hampu adlaw yaon ha panagnaan niya, na yan indaakan sin Allah Ta'ala ha Muslim. Sa baka na mo tugtog sa pagpuas na isap sin namuin hampu adlaw puas na ilaya, taminggal na isap sin namuin daakan. Yato tinip pa-training ang koruon hasupaya mapiyang maminti na sampai pa amuin da magpak na kayo mo in kamatay mo. So way amuin kwan dihat to in Muslim. Namikya natin niya ketagnan mo na roon hinang marayaw di along ta mga magpatawag ko si mga sambayang sunat haro. Hasupaya mo tatap mo hinangan niyaon. Hasupaya madohat min amuin sa rayaw-rayaw, amuin karayawan din Allah Ta'ala. Di na sa papyaw mga palangungan ng mga agama Islam, aon din di habulan ini, amuin piyag masyro at tawag kapiyang daakan in magsumbay korban. Tinya uno in aturan si pagsumbay korban, iban uno in mga sarat niya, iban uno in waktu niya, iban kalabihan niya. Iban uno naman amuin mga binatangin amuin sumbayin doon. Muna mga palangungan ng mga agama Islam in udahiyain. In pagsumbay korban ini na min sya'air Islamil azima. Dahil na mga syiar atau kapartandaan sin agama amuin dakula. So pamai ko magmut-mut ko tur sin pagkurban na hamuk ya tanda hati niya pialag kumuin agama sin Allah Ta'ala. Iban hamuk yaun amuin partandaan in ikaw piatunggal mo turing Tuhan mo Rabbul Alamin. Si nikmat kay mo, iusal mo haamuin kabayaan niya. Namikyan natin niya, palingon singod, paamuin apo nato Ibrahim alayhi salatu wassalam. In kaunan niya, tiniya, doon ha Palestine, na nag-ipat siya mga hayop. Hapag datang sin Idil Adha, na magsumbay siya mataod. Gayan. Sampai na iyan siya si mga tauroon, Ibrahim long na ini, piyagusiban sa ipangalta. Narena sa mapiyad to sa babansin pagpalagkunin sindaakan sin Allah Ta'ala kaniya, inagi niya mga tao, ini daakan sin Allah Ta'ala ka ako. Mag-on sa zalong ni anak kulong niya, daakan ako sin Allah Ta'ala long niya, sampai anak kulong niya, sumayong kulong niya. Hakar na si pagtaat ko Allah Ta'ala. Nangka na kisa atau kahikayat niya, kisa niya, tinawaktu amuin, nakaanak siya kan Ismail. Haamuin na misita siya doon na waktu yato Ismail, amuin malagulag na siya. Biayan. Napiatakainap siya sin Allah Ta'ala. Ngunit takainap ka niya, lang niya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ya anak kulong niya, kita kulong niya, kabi ilong niya, amun di akakusin Allah Ta'ala. Biya, nagwahin Allah Ta'ala, ipasumbay ko. Naunin agi sin anak, long niya, ya abati fa'al ma tu'mar sa tagidunin insyaallah minas sabirin. Ya anak ko, ya ama kulong niya kalasahan, hinanga inda akan sintuhan mo kayo. Bisang kemugdan habarang kulong niya, na sumabar na ko sa zalon sin Ismail. Na inkato taniyo, inda akan sin Allah Ta'ala kato. Palawagan kita sing kambing, among kagaws-gawsan tabiayan. Ataw ka, bamalag-kulag yung budget, palawagan kita sin sapi, uno-uno biyayan. Berkenda anak ini pasumbay kato, sa hayop ini pasumbay kato. Ayan. Na yung pagsumbay korban yan, na takaruban ilallahi ta'ala. At supaya kita makasukman to pa Allah Ta'ala. Bistahon yung tiap-tiap amo in sya'ara.
sinamo imbahibo sin sapi ataw kakambing masumbay taruon na tiap-tiap hamuk bahibo hamuk hasana ataw kakarayawan imakawata. Napila in taon sin bahibo si mga kambing ataw ka mga sapi yaon. Dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sin Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Sambayan ko ya Muhammad para Tuhan mi sambayan bukan para manusia. Wanhar ibang pagsumbay ko korban karena amo impagsuk mo pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namikian biyabaita pa sin Allah ta'ala rugain ayat. Suratul An'am. Long niya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Imana sin wa nusuki ibang pagsumbay ko korban. Pamunga ya Muhammad, sa benar to din sambayan ko. Ibang pagsumbay ko korban. Ibang kabuhi ko, ibang kamatay ko, tupot Allah Ta'ala intagda ko kaniya. Tiniya, siya ay makapagbaya. Di na sa mapyaon mga palanggungan na mo agama Islam, ini, tiniya, diara kita sin Allah Ta'ala hasupaya lamag ko impahala idihil kato din Allah Ta'ala. Ibaita niya pa ha, Suratul Hajj, no sin Allah Ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslim. Tiap-tiap umat lang niya hinang sin Allah Ta'ala on doon waktu amo in mausim sin amo in pagsumbay kurban ataw ka pag-asa ka dugo si mga binatang. Hakarna supaya tumaod ina mo in panumtum fa Allah Ta'ala sinamo in rizki sin Allah Ta'ala din ang mga kahayupan niyon. Hati niya. Mamakagos kita hati niya. Mamagmut-mut tud kita biyayan. Sabab Allah Ta'ala in Tuhan nagpapandyari kato. Isa-isa na. Wahiroon nakalamod ka ni. Iban siyara in magdihil kato. Uno-uno pakaragyaan mga rizki biyayan. Na pag-uus falahu aslimu. Subet tupot siya in amo in surrender ato magpatikupo kita kanya. Isa-isa niya. Ari na sa papiaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Lon si mga ulama in udhiya ini sunnah muakkada. Hati niya sunnah tinukuman niya mabugat. Lon sinantungan si mga ulama in hukuman si pag udhiya na biujubiha. Hati niya wajib. Lon sinantungan. Ari na sa papiaon nakita unta hisyo na din ang mga kaimaman in siyunat nilan in amo in korban ataw kahisyo naman in piwagib nila. Na din na sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam in udhiya ini in hinangan si mano siya amo in kagos-gosan ni biyan. Sabab ang kalabihan ataw kakarayawan dakula idil sin Allah Ta'ala pagkurban niya. Hadis sin Rasulullah long niya, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulullah yudahi bisya'an wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Ingkaunan sinamukusog din na zaman sin Rasulullah na magsumbay sila hamuk kambing, atin hang kapamili sumumbay sila hamuk kambing para kaniya iban mga ahli niya. Hati niya kaunan nila, iban ipakaw nila mga tao biyayan. Yan ipanglihil nila. Na inamon kibaita, amo impegyan, amo imbahimatul an'am. Na ikaysa na unta. Ini kadua sapi. Ini katunya kambing. Ang pabila unta in sumbayo unta, na makarasya 7 tao. Sa subayin umur niya di siya mabadin 5 tahun. Ikadua bang sapi in kagawsan ta, namikyan makarasya 7 tao. 7 tao ay marani yan. Yan. Sa subayin umur niya, di siya maba, din na 2 tahun. In umur sin sapi. Yan. In kambing na isa, ang pabila amo in daan, imana ni amo in mga kambing native ini, na subay di maba in umur niya 1 bulan. 1 bulan. Sa balong tama is amo in, kambing amo in mga dakula yaon, subay makaabot in umur niya hangka tahun. Hangka tahun. Hindi na sa mapyaon, pagmut-mutan to si mano siya, imahinang niyaon, hasupaya
amo in makadohat siya sa lagku-lagku karayawang biyaya din Allah Ta'ala. Nabialong ta amuin, hukuman sinamuin, pagkurban ini, na bahagi mga ulama. Inantunga sunnah, inantunga wajib. Inwajib na mong kanila, na biyay Imam Auza'i, iban Imam Layth, iban hi Abu Hanifa, iban hamuk riwayat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian, ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah, hukum niya wajib inamuin pagkurban. Demikian hamuk din ang mga kaul atau kamazhab Imam Malik. Indalil niya at niya mong parmansin Allah Ta'ala long niya, pasalli li rabbika wanhar. Niya, pagsambayan ko para hatuhan mo ya Muhammad. Ibang pagsumay ko kurban, hati niya, ini, fi'il amr, hati niya, nagdakin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain amr long na diha ini, na yaqtadil wujub, hati niya wajibin hukuman niya. Namikyan hati niya, hadisin Rasulullah, long niya, man kana dabah, udhiyatahu qabla an yusalliya, falyadbah makanaha ukhra, wa man lam yakun dabah, falyadbah bismillah. Hiisi silong na yung kaunan ni hati niya, nagkurban siya sa habi porsin sambayang siyumbay niya na asal in kurban niya, na subay siya magsumbay balik. Ganti sing kurban niya, pasa wala na tayo mainyaw. Sabab pinuwakto si pagkurban, amo in puasin sambayang. Bukan amo in biporsin sambayang makajari, di manjari to. Di siya matayma kurban. Saka matayma rasede na mga sadaka, biyayan. Namikyan natin niya, hadis sin Rasulullah long niya, man wajada sa'a, aw si'a, falam yudahi, fala yakrabanna musallana. Hadis sin Rasulullah, hisulong niya in makabak siya atau ka aunggaus niya magkurban. Ang padi siya sumumbay sing kurban, ayaw na lang niya sumug siya maripa amo in pagsambayangan ha haylaya. Imana natin niya, kuniktado madto amo in ang parsumpatan sing kurban iban sambayang bang makagaus kaw. Sabang di ko makagaus, na la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sabang ang gawas ang mangmut-mut ko tubihan natin niya maka sumbay ko hamuk kambing hati niya agad na rito hati niya kay mo iban agad na ingkatan ahli mo bihayan. Hapahala makadohat sila katan sim pahala bihayan. Namikyan inamo innamong sin sunna muakkada biya mazhab sin Imam Syafi'i iban hamuk kol si Malik iban Ahmad. Bihayan. Banglaw niya intao, hati niya tinggalan niya in pagkurban, makagaw siya na makro inukuman niya. Makro inukuman niya. Biya, hadisin Rasulullah long niya, long Jabir radiyallahu an. Long niya, sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Eid al-Adha. Falamma ansarafa ata bikabashayni. Fadhabahahu faqal, Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Hambuk waktu logi Jabir, si mambayang ako serta sin Rasulullah, pag-ubos na mo sambayang, Idil Adha, na miyanto na siya, himarap siya madto pa amuin kambing dua kibas, siyumbay niya. Impanagnaan, inilong niya, kaakulo ibalong na ibang mga ahli ko, inhambuk ini, kaako ibang mga umat ko, amo hindi sila makagos sa mambay sin korban. Dahil na sa mapiyaw mga palanggungan ng mga agama Islam. Dahil na mga sarat sinamo in kurban, biyayan, na muna-muna, na makasod siya sinamo in, kuha niya to, so pamakambing, na di mabain umur niya unong bulan. Man so pamamabay, umur sing kambing ang unong bulan, na di siya matay makurban. Sa sarat yan to. Nabalong tasapi damikyan, subay di siya maba din na 2 tahun in umur niya. 2 tahun. Mangunta, subay di siya maba, 5 tahun. Damikyan natin niya, subay salamat sa din ng mga kaiban. Tini amon salla, pegiyan. Upat ka ginis, lon sin Rasulullah, di manjari ipagkurban. Di na mga binatang ataw ka mga hayop biyayan. Ikaysa, na al-awra'u al-bayin awruha. Hati niya,
amuin na mangi imata niya, imana niya doon na kainabuta inan sipag atau ka doon na kainlibat siya biya us matampel to di among kalibat si mata sinamong kambing niya. Nadi siya manjari ipagkurban. Sab ay biyat to. Ini kedua niya al-maridatul bayin maradaha. Amo inasasakit hati niya timatanda to doon inasasakit siya. Diyan. Nadi siya manjari pagkurban inasasakit. Piko sim pinakamalingkat din na mga kambing mo, mga hayop mong biyaya, amo di pagkurban. Bakit amo pihon mi hawnin nasakit hawnin malaas amo imakayok upaman niya. Ini katunya al-arja al-bayin dalwaha. Amo in mga naping kayaon atau ka mga nabali insiki niya sa pinakaguwain na mo in bukog yaon sinamuin nabali yadto. Na diya tumanjari pagkurban biyaya. Ikaw pat niya al-agifa alati la tungki. Amo in lando na in amo makayog malaas na tuhod hati niya way na mga sumsuman sinamo in bukog niya. Hati niya makayog siya na diya tumanjari pagkurban biyayan. Ang pa dito additional amo in magaan din dito mga kwan. Amo in diray sa manjari biyayan. Biya mga adba. Imana niya amo in maktu atul karn. Amo in nabali in mga tandok niya biyayan. Namikian maskuka amo in na mga nasipakin tainga. Na diya tumanjari pagkurban. Magpikita sinamuin kambing atau ka sapi amo in pinakamarayaw in amo in dapus na biyayan. Namikian natin niya di manjari in amo in kurban yaw natin niya so pamalag sumaykok sapi. Long iragang ko in kaibanan atau ka on miyon long niya kagunahan ko yung pais yaon bihang ko kay mo. Di manjari pagdagang. Di manjari pagdagang. Sebab in kurban ini hati niya bahagian mo sa zaina mo in mga kwan niya bali tung kabahagi biyayan. In aturan niya tung kwan bahagian mo tung kabahagi. Panagnaan na kaunan mo. In ikadua niya bahagian ipagsadaka mo. In ikatu niya na hati niya kapinan mo para kaunan mo balik. Ini kedua niya, tarikan niya. Na kaunan mo, ini kedua ipagsadaka mo, iban ikatu niya ipaghadiya mo. Hisyo ipagsadakan mo, amo in mga tao mga miskin. Hisyo hadiyaan mo, amo in kabagayan mo, amo in mga kuwan sila natin, dayahan sila, makajari dihilan mo sila hadiya. Atau kamu in nagsumbay yaon, di man jari nagsumbay lang kayo mo na nambukpaa, bayar mo si pagsumbay mo, di man jari. So, bay, dugayin sin inamon ibayad ataw narak mo magsumbay baya. Tinya, kuan biya sadakan mo sa sindukain. Na makajari mo siya dihilan doon sa bakang nga sadaka. So, bay hadiya. Long hadiya ko kayo mo inamon inha sumbay mo. Bakang amo in nga sin amo ipagbayad ka niya. Na muyad tin aturan, makajari rin sa biya kakahinang ta. Hatiya sumumbay kita sin kurban, tinya magtugna kita mga kaunan, imbayitan ta inkatay manguran ta mga musa ipadjamo ta biya. Makajari rin sa binudyo biya to indapus niya. Namikyan, malisuan ko biyan, pag uuso magsumbay, makajari sa ipagsaraka mo kataan. Na kataan yaon nasabot na to, nahyaro siyaon ha, amuin, tungod sin amuin, kurban. Damikyan natin niya, di na patawa ibimbas, hati niya, so pamaong mga kabagayan mo mga Kristiyan, hati niya, labi-labihan na inamuin, kurban mo yaon, hati niya, ingkatan mga miskin si mga Muslim, hati niya, kedilan mo sila sadaka, ang palabi niya biyayan, makajari lang niya hadiyaan mo lang niya yung mga Kristiyan yaon, hasupaya lamutin pangatayan nila, hasusungon waktu, amuin suman sila paagama Islam. Nahiyaros na isa dya patawa ibimbas, rahimahullah. Yung pagsumbay sin korban, nabiyara amuin, nasabot na to yato. So pamalong ta, labi afdal, subay kita in sumumbay, sin korban tayaon, labi afdal. So pamalong ta, di kita kuha natin, di kita makatawakal atau di kita mengato paman niya. Makajari na sumabi kita. Yung pagsumbay sin kurban yaon. Yung sabihin tayo to atin niya, baitaan ta kansi yung kurban. Niya, atin inyat na pagsumbay niya, amo yung hataw yaon. Papamalong ta pagsumbay niya. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma anni. Hati niya, ya Allah sabna tulong niya, ingkuan niya kako, bang mismo kanya yung kurban. Na sa upama bukan kanya yung korban, Allahumma an Muhammad. Sa upama kan Muhammad. Diyak saja. Allahumma an Muhammad. Dia ya. Subay bukan kanya. Allahumma hada
an Muhammad wa ahlihi. Nga nantain amon to yaon amo intag daposing kurban biyayan. Murah-murahan mga palangungan na mga agama Islam, hati niya insyaallah taala in nakabutang yaon ha mga internet amo in mga kita nato in panagnaan sin Zulhijjah na adlaw Khamis amo in susungon yaon ikaysa kasubangan sin Zulhijjah insyaallah subhanahu wa taala. Murah-murahan magmumpat kato tanyukatan in amo in mga ayatan sin Allah taala iban hadis sin Rasulullah amo in nasabot nato adlaw ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sin kami ang Islam ito na yung mga pangadyan pagpatumtum kato tanyo sin guru na tukulya tungod paparkala amoy in pag amin kalabyahan sin hangku adlaw kahinap panagnaan sin bulan haji ay na doonhan tumagna inamoy in longta paghiwal sin mga maghaji amin sumud na sila palawman sin pag ini urol sin katanhinangon nila supaya mabista yung paghaji nila sa Allah Ta'ala. Damikianing kita niyo biya na sinagi amon wala nakasakap longta karena di makakausa mo ini madto pa lokal mulya amo na in Makkatal Mukarramah. Sabab ito wala day sab kita biya mga kiyawin bang kita biya mga mabaya ini himinang si mga kahinang mapatot ini hinangon sin kita amoy in kaya baita sin pamhuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya na sin mga magsambahayang sinduman nito iwan sin pagpuasa amin nasabot long ta hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian in tungod paparkala pagkurban amin nasabot nga ito na subay kita niyo amoy in mi tuod sin kambing amoy in bangaon dapat amun kaibugan singkatan biya sin ibog sing kita anak tawihan amoy hindi ta hipagganti sabab ito misan biya di ini namin ini higanti kato sin tao ng tawihan tungod paparkala amoy anak ta ito kakasihan ta kalasan ta tuod sabi Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam na anak niya amoy ini malugay na siya nag-aangan-angan makabakanak manjari dihilan man siya sin Allah subhanahu wa ta'ala rinji kay anak doon hayaon siyukat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ipasumbay pasal sindaakan sin Allah ta'ala mahal ka kanya indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin deng sin amoy in anak niya yaon nisan parihat to imbiya mga ug niya sumagawa pagkasya diya sin Allah ta'ala inyat to hati niya mahal ka kanya indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabi ito amoy ini iaso niya sambilin anak niya pagkasya dia aksin Tuhan Rabbul Alamin damikianin anak amoy nanay maisin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala day sabi ito biya mga napindain ini biya mga uno niya amin biya imian kato bang kimugdan kato di pagkala ito rakula mamumungin anak biya na ama nauno na kauyan biya kaya ngog na kaulong niya biya kung kabiya ito saing sila atin nanay maisin amuin pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay sin anak biha ya abati fa'al ma tu'mar agara indaakan kay mo sin Tuhan bang hatungod sin pagkala yan na insyaallah ta'ala misan pa amin ini masalay inyawa iban sin jasan hitok nila bihan na sumakawa yan ti pagsusukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala giyantian sin kibas katutan niyo tawa kambing nasabi to in mga aibiyahan tungod paparkala sing kambing niya to sabay na to ito wanon ini halian katantan buko namun pi untabihan namun makayog dinabiho na lang sa atabo magtubihan namun ating pagkurbanan ta sabay amin pi untayin sa tambok-tambok sa lingkat-lingkatin walna niya iban amin wayron to daig biya na sinasabot niya bukon limpong inipon bukon saplong intainga bukon ini baliin siki
bukon o to din ikob magtubihan at ini habang mo kitao namin kaibuan sin tao amin agad di niya kabayaan ni hirarang magtubihan pasal sinuog niya sabi ito mo timbihon tatuon ikaw magbista sin halka niya sumagawa imbis taon mo dito aming pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin og sin Nabi Allah Ibrahim ang anak niya sumagawa at kalain niya turaakan sin Allah ta'ala wala siya nag-uog biya nampay hindi ka to sabi at ako man biya nangusan yung piyo ni namin ini kuha sakit amin sakit na hindi siguro mapatera lang niya sa dalong niya lumayon na la ilaha illallah marong palong niya sumama na doon naayaw imbihan to agaruntain sara aturan amoy in piatar lang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto ni rete kato yung mga ayb dito katan di tato mandari amoy piun sin bihan to abayan lawaon na to inamoy kaiibukan man to bihan panagnaan bihan namun piun tay namin puti lungbos ang sato dambil bawal na piun ni namin puti lungbos man to bihan pagubos yan to kawang nadto mahuli namin itom in color niya. Dito rin hakatan. Na amo yan dahil mga sampil sinwal na amin kaibuan sing kita piyon tatudig sa lingkat-lingkat magtubihan. Dahil mga ini susumbayon, sibo dahil kaonan niya kambing, sapi, kaawaw, sa baboy ron unta di kato. Kiwas on dahil sa di kato nag-iipak magtubihan. Sa inya to kamahangan. Mura-murahan mga palanggungan na mga kami siyang dito na sa lingkat-lingkat aw din ang mga hinangon sing kita labi-labi na tuod amin puasa mahinang sing kita ri wala nakasaw rito kanila sin ammal paghaji amo na in yawm Arafah inyan sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makakiparat sin dusa launta nakauna iban sin susungon amin ini launta limaway iban sin susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala makawa na to yung mga ini karayawan yan to amin mga kita rin di launta wala nakaabot in gaos sin kita madto amoy in sumampay madto pa lokal mulia insyaallah subhanahu wa ta'ala na majari kung dana ko na Jumat in yung Arafah biya Jumaat amo na yun siyang kasubangan sabab dahil doon hayan walong kasubangan yun magpanaw na sila magtuparapa kato sila katanta na rapa-arapa sarta doon harapa mapuning katan sampay biyeta sin Rasul biyeta nilong niya al-Hajju Arafah at inya mabista yung paghaji sinambok Muslim subay siya makaukuf dahil doon Arafah. At inya mahinang muna yung katan, yung pagsai, yung pagtawap, yung katan, bangwayroon ini ukuf, di mabista yung paghaji. Jawab na biyeta limpal sin Rasul, al-Hajju Arafah. Yung paghaji, mabista, subay siya makapag-ukuf sa Arafah. Magtuwihan. Naubos dito, ang sila tumuklas sa Arafah, ini Muzdalifah, mamut simba turoon, amoy hitilo nila rito bang maut ng pagluntal bihan, ini Mina. Naubos sinamin pagluntal sinamin pito bato panagnaan ito Jamratul Aqabah na iyad to manjari na yung tahallul dito insyaallah na manjari na sila mga maka ini sapat-sapatin panaw nila manto pa ini Ka'batullah makasaw pa sila dito makalamod sin sa bayang haji insyaallah subhanahu wa ta'ala pag-ubos ito magbing sila pamina amoy supaya majukop inamoy hinang pag adlaw hambuok amoy magluntal na isang sila sin ini panagnaan din ini sogra pawusta sambil pa kubra mausbihan pag ini adlaw balik na isab damikian makatunay isab sila timilog matuyan sin aming batuyan na amoy ito mga palangungan na mga kan-Islam mahuli na salam doa kanyang katantan mura-murahan ini kabahagian kita ni orang mga amal yadto bang nato yadto urulon insyaallah subhanahu wa ta'ala itokbal namo in pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin yari kita niyo di ilan niya kaya iwan kusog insyaallah nakapaon kita niyo sin perkala ini amoy mura-murahan imiban kamukamo manghindua habang mayan launta pananyuton pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga programa nato ini
karena biya na sinkawi kaano dumiyaon kaya baita na mo in programa na to long ta hawalan susungon inshallah subhanahu wa ta'ala aon na bahasa Tagalog long ta dahin haamo in Fanar channel ini Filipino Community Channel long ta amoy in mapagwasin kami ipahati na mo in mag-lecture din doon hayan bukon long ta amin na insilado nag-convert sadya sumagawa insilado nangadji to ini mga university inshallah subhanahu wa ta'ala nabihad to na damikyan pahati na mo daysab in channel na to ini lamod na siya tumpukan sin Islamic channel hadunya amin pagtawagon lang niya pumni.com at ini bang kaumukab sin yan typon mo hadyarin dito in pumni.com automatic kakitaan mo na yun namin yan naglilikot-likot dapit pa to sinsek na may niyari yon taas yaon amo na in logo niya yaon bang mo yaon publiton dito pumni.com kakitaan na in programa na to din di inshallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko pa ini kuno na to muli magbalik yung microphone na mga Hindu akato awak to ini salta kaloon pa isang kabayaan ng mga isa inshallah balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ودعوني أستغفركم آمين يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ورضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسولا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين ربنا اغفر علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.